Hayırlı gün, sağlar mısınız televizor karşımda oturuşu kaderli dostlarımız. TMTV telekanalında Temrü Kreş tapşırığını başlap jiberemiz. Hem indi mindən Bulat Bayramov'tan koynar selamlarını kabul etip olağız. Yaڭa yıl kanikulları indi artta kaldı. Bugün 14-nji gyn var. 14-nji gyn var bulgaç. Rəseydə qabattan bayram bir dostlar. Bugün iski şey yaڭa yıl. Kimdir anı bilgilep öte, kimdir yok. Lakin men bilem, sizip turam, siz indi özünüzning bilmänleriňizni pişirip qaynatıp qo'ygansizda ham qonaqlar chaqirib bayram etasizdir hali. Hem indi bugungi qonaqlarımızdan da sorarga kerak, olar haliga eski şey yaڭa yılni bayram etalarmi, bilmänler pişiralarmi, hem gumuman ikisi osh bulmasında qaynaşalarmi? Ne için ikisi deb aytdim? Chunki bizda irli, xotinli, jirli, parlı, matur duet Gülnaz Asayeva hem Willy. İsmi Şabiyan Brayman. Sağ mısınız? Esselamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Sizin biriniz tege çıktır şu atege. Biriniz ut, biriniz su gibi gerek değil mi? Aynen. Sen çıktırsın. No, ezerek şulara. Balans. Seni tınışlandırıp duruşa kişi olma. No, İşte kapkaç gidirip. Şulay Koy rahmat. vaqtda kireç yetişe bularga. İşe yılında ilanışkanınızga Hali iş buldu mu? 3 yıl 4-nji güne yıl. 4-nji güne yıl. Willy. Bilasizmi ilangaç eng avır narsa? Birinchi 30 yılı. 27 güne kalgan endi senin. 27 güne tüzesin kalgan ekan. Tak, yarar. Birinchidan eski yaڭa bilan sizni? Sizde de şulay. Siz bu bayramni o'tkazasizmi bundan? Yo'q, bu olay ahamiyat bermaymiz. Bermaysizmi? Sizning uchun yaڭa yıl endi 31 dekabr, 1-nji g'in var. Şun bilan vassalam. Şunun bilan bitti. Bilmenler İşlep koyduk. İşlep qo'ydik. Yıl bir yılga hatta shikami. Bir yıllık. Bizim bir so'tqish var, anda pilmenlerga deb yozilgan. Yaxshi. Tak, bizning topshirig'imizning shartini bilasizmi? Bilamiz. Hozir sizning oldingizda bunda ikki turli rizq pishirish uchun ingrediyentlar paydo bo'ladi. Siz shularning birsini so'ylab olasiz. Shamola. Tak, bunisi bilan mag'ayin shoulder deb birgalashib so'ylaysizda, ondan so'ng kimgadir sholtiratib kengash so'ray olasiz hali. Qarali, ani narsa ekan bu deb narsa pishirib bo'ladi deb o'zingizni tekshirib qarar uchun. Ya do'stingizga, ya anda bilmayman, tug'aningizga, opa, opa, bilmayman kimga endi, baba, ya'ni shularga sholtirata olasiz. Ondan so'ng topshiriq borishida ikkingiz birgalashib bir komanda bo'lib pishirasizda. Shu rizqni oxirdan menga narsa kelib chiqarga tegishli bo'lganidan fotografiyasini jibaralar. Men o'zimning telefonimni ochamda qarayman fotoni, ham sizning pishirgan rizqni. Agarda rasmlar yoqincha to'g'ri kelsa, 85% bo'lsa da. Уже jingamiz. Sen yesini jiddiroq etali tag'in. Demak, sizga bizning topshirig'imizning general partneridan Ko'kmara metasi. O'tsa zavodidan haliga Ko'kmara tabasi, hali motor shunda yaڭa bitali. To'g'ri ishtasdan chiqma. Sizga bo'lakka yo'q ekan endi, o'zimizga qoladi. Tak, birinchi iki. Ha, bor, olmasan shinada, bor. Волнуйся. Siz eng muhimi hozirmi? Hazır. Hazır mısın? Hazır. Bo'ldi. Qaysigiz osh bo'lmasida ko'proq ishli? İkimiz de biz ikimiz gülüp pişirdik. Ikkimizda degach g'odatda er bo'laydi u. Yok ikimiz. Sen bitalib pishira bilmaydiring. Ben öğrendim. Öğrendim. Siz öğrettiniz Bulat abi. Yo'q, kuyovga chiqqach boshmat, degan boshli ragolarni oshirsiz. Boshli rago kun sayin rahmat. Rahmat. O'ytanib pishirdi. Qara joyli ekan bu deydi. Yarar, men sizga o'ngishlar deb qolam. Men sizga kishimdan kelgancha yordam etarga deb turishirman hali, yami? Şuna aydagiz. Başlayık. Ketdik Bulat abi. Ya benim qadrli do'stlarim, mana shunday narsalar, mandarinlar birinchi topqir bizning topshirig'imizda 10 yil ichida mandarin paydo bo'ldi istildi. No, balkim ikkinchi topqirdir. No, yaڭa yillarda bir topqir chiqib olaydi o'shulay. Evet, tovuq bizda har doim deyarlik endi pisuk, ko'kay, un, moy. Har vaqt deyarlik. Mana bunda avokado, so'g'on, tatlı birish, plovlenniy sir. Aydagiz, mana narsa pishirib bo'ladi. Mana bundan birini. Bu yolg'ishmasam bir desert endi. Bu pirogmi bu narsami bu? Birisini pishirgan. Birisini so'ylaysizda hozir shuni pishirasiz. Bunda endi anglashiladi, tovuqni sidirishadi kerak. Bizning bor duxovka, bizning bor Ko'kmara tobalari. Hatto duxovkaga solib ishida Ko'kmaraning mana shunday tobasi bor. Durt pishmoqli, agar kerak desangiz, chiqaramiz barasida. Siz eng muhimi pishirigizgina, qadrli do'stlarim. Mısın soylar bizinde evet komur bilen yetip durmaz. Komur bilen Потому что рискованно, elle kelip çıkarlı. Рискованно değil. Bilmeyeyim pişire. Ну biz bana догадались. Bu pirog.
yapıyor. Biz bildik. Sen gün sayın Al yakında pişiremiz. Ayı. Kire. Yar Argilnas şandırdım. Mına Mana ulim mesela yaşilşelerini Soğan bilen. Nişigirek Barışna. salarga ekan. İşine mi ekan tavuqni? Bulib, işine mi, astına mı, şitine mi, üstüne mi? Ede eşine mi ettim sonra? İşine salsam qışıp çıkar Bu mı da ekan? işine yok indi нәрселер. İşine salsang bütün deydi. Bunlardan biraz tabada kızdırıp alabız da. Tabada kızdırıp alabız, değil mi? Ondan soň bu yorabız da. Değil mi? İşine saldık. Ayı sır bilen. Sır bilen biraz. Üstüne Avokado sır. siresisin mında köp ne bilen. Bilmeyim. Bu anı kesip kira maturlap salып Padaşı. Padachi bu ataviga oşarga. Motorluq işindeki. Avokadoni bularga Bize o işingine. Avokado pişirmelerden. aşıylar, Ey avokado. yorapsın şolay birim. Avokado mu? He. Mena berisiz әле Siz яңа. aşısın. Elbette. Alırız bundan sırası bizge kerek bular. Бері тек қонаққа барған шашарға ярадым мен аны. Правильно. Аха. Так. Так. Болды? Болды. Егіз олайса, болды. Записываем. Қазір аласыз телефон номерін. Ayı. Олайса сіз мұны сөйлағаш, қазір телефон трубкасын аласыз да, кімге де болса шалтыратып, мына өзіңіздің фикірдеріңізді айтып, кеңеш сұрайсыз. Біз дұрыс жолдан барабыз екен, яйсе тағам бәлкім бір нәрсе айтыр осы сізге, бір кеңеш. Кімге шалтыратабыз? Edəgiz mamağa. Әни. Әнеме. Лилия. Ayı. Лилия ханым. Мамулы деп жазылған телефонында. Ол қазір қойда, эфир қалағын. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Қазір. В настоящий момент абонент разговаривает. Кармик, позытали. Мам, сен әлі прямой эфирда, evet. Біз тәмлі күрәшті, evet. Исәнмісіз, мұнда Болат Байрамов та бар еді. Сауатсыз. Мам, қара, мында шындай бір задание. Тауық грудкасы, evet. Суған, шунан татлы бұрыш, шунан қияр, авокадо, плавленый сыр, мына шулардан бір нәрсе эшләргә кирәк. Нәрсә эшләп була? Нейні прожарь суған білін. Перец. Суған білін прожарь перецна. Әйе. Суған перец прожаривай, шунда саласың грудкаңны тоже прожарь. Шунан соң авокадоны нетіп. Так, подожди-ка, авокадо в сыры есть, да? Авокадо и қияр бар, и плавленый сыр еще. Ну biz аны решили блюдоға кіртмеске подачаға ғана берейік. Авокадо бля қиярны. Авокадо бля қиярны можно подачаға беруге, атегілерді прожарь, сливки yok mu? Сливки білін. Сливочный сыр бар, плавленый. Әзгіне сливки де болса салып жіберге үстіне. Сливки yok бет, сливки. Может, ішіне тығырғадыр оны? Атауықны ярып, ішіне деген нәриялар. А может прожарить и шуны ішіне тығырға? Прожарить. Конечно. Ол ішіне можно прожарить сначала, а потом тауық ішіне тығырға, ема? Тәмлерек болады. Конечно. Яра, болды? Болды бет. Сырны нешетеміз, нешек үстіне сылайбыз маны, нешек. Сырны Yok ішіне шундалық. Ішіне өксөйдебіз, İçine- аңладым. Болды бек зор рахмет, күйеуіңіз бек ұңған екен. Ошарға түсіргені тауық. Біз аңладық енді ана. Күйеу қызымны ош тұтмады. Шеттің бе? Yok. Это точно. Молодец, ошата. Ладно, рахмет, мам. Ладно, Сау болыңыз. Пока-пока. саулығыз, аха. Көңіллі ме? Көңілі. Сенің әнең. Барабар, сіз еткен шәрәк айтты. Шуңа көрі біз аны айтамыз. Мен нешек кіртірге білмейдім, прожаритсің бүт лучше. Сен шо айткенің бетіне баштап? Сен шо деген бетінде Yok ben өзің? свежий, өзімнің башымда свежий Yok, біз аны қыздырып алабыз баштатыға шақмақлап енді. Біраз іш болсын. Не, башлайбыз ма? Қазір біз жиңсіз ғанабыз. Бұларны алып қоябыз. Мен қазір духовканы қошып қоям, қазір табалары алам. Ғұммен біздің тәмлі күрәшіміз башталып кете. Шулай тіріп, біздің енді әлігі жырлы ғайлабыз, мотор, парышқымыз пішіре баштарға тиіш қазір. Қарап тұрып, қана сиреп кіна іш бар жымай шо. Задача... Сізде қара суғанны кім тұры? Сендір енді, олайшылай ма? Мен бүтілей бірден тұрайым әлі, мен тоже мен. Yok. Шулай міне? Тоқта, мен хочу. Я сен ашып күсет әлі аңайда міне. Сен ашып бере. В смысле, а я Сен неге тұрамақшы боласың? Сен суған тұрып күсет меңа башта? Суған тура. Ну ладно. Май бер әлі меңа, май. Yok, әдетте рәхат бетінде ол шулай. Мәне сен көкшеда пішіресің, сеңа бала қаратмайлар, аның қарауы, ол бала қарай, сен ашарға пішіресің. Әйбәт сенде. Ne bir şey Бұл бала қарауға ярата. yarata. Қоян таптым мұндай оңған еріне. Ne uzak izledim. Yok, тұқта, сен танышыны мен еріне білмейм. Жүк танышқаныңызны білмейм сіздің. Bilden söyle. Мен... Қызық үшін міне, яра.
To'xta, аңарча сөйләгәнчә бер мөһим момент бар. Мин инде хәзер табаны жылтыра куйдым. Шулай бит? Хәзер монда күрәсезме, 3 таба, икесе дә Кукмараныкы, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы. Җәмәгать, Кукмара сода маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Әлеге заманча шәп савыт-сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Игезгә үк китереп бирәчәкләр, яисә инде аларның бар фирменный кибетләре Кукмарада һәм Казанда 4 адрес буенча. Сез Казанның кай төшендәрәк яшисез? Приволжский район. Менә тыңлагыз хәзер. Алайса булай. Беренче кибетләре ачылды Павлюкин арам 114 адресы буенча. Икенче кибетләре Рихард Зорга 11Б, Горький парк Сөйдә үзәгенең беренче катында. Сезгә якынрак тора ул мөгаен. Аннан соң бар Мусинада 20 Мусина 23Б буенда квартирада яшәүчеләр өчен һәм Ленинградский районы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетенең беренче катында менә Кукмара кибетләре. Киләсездә пакетыгызга, сумкагызга, багажникка, машинага тиеп кайтып китәсез. Әлеге Кукмараның табаларын, кастрюльләрен, анда казаннар бар, анда учак, анда нәрсә генә телисең менә актив ял өчен, теге пассив ял өчен, кухня өчен, табигатькә чыгасың, бөтен нәрсәдә бар. Мин гомумән яңа елга да менә бүләкләрне шуннан алырга яратам. Хәзер инде 23 февраль, аннан соң мәсәлән 8 март ае. Бөтен бүләкләрне шуннан алыгыз, баш катырмагыз. Туган көнгә дә бүләк итсәм була. Булды. Рәхмәт. Bizning sponsorimiz. Qarang, nega sен o'zing turamaqsың? Бик матур турый, бик тиез, шакмаклары. Сен нәрсә өчен? Менә не доверяй. Мин кулым кисәк күрмәсен. Шундый мәхәббәт буламыни? Шулай ук сезгә бүген тәмле көрәштә ярдәмгә киләчәк. Безнең ЗМК Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинатының менә бу плавленный, сливочный сыры. Анда кулланырга кирәк әме? Һәм гомумән аларның продукциялары, сез бит инде беләсез, Обнимава, аларның Васькино счастье, очень важная корова. Сезнең балагызга ничек күпме булды әле? Яшьтә 3 айда. Менә. Хәтта теге молочный кухняда да аларның ризыкларын бирәләр, беләсезме, чөнки ул нык файдалы балалар өчен. Аларның организмы үсеше өчен менә бу Обнимаваларында нәрсә генә юк. Теге сөтләр балалар өчен. Пюрелар, әйберләр, бөтен кальций. Бик ярата башы. Так. Татарстаннар гомумән бик теге тырыш халыклар. Шундый инде. Кукмарага әйтәсеңме, Зеленодольскийне әйтәсеңме? Уш китмәлеләр. Булды менә. Соклангыч бу. Кукмарада Яшел Үзәндә синең 2 концертың булачак. Бу сүзләрдән. Әйткәнемчә, Яшел Үзән сөт җитештерү комбинаты Татарстанда сөт җитештерү буенча лидерлар рәтендә. Барлык продуктларда югары сыйфатлы чималдан җитештерелә. Әлеге оешма Васькино счастье, Обнимама, очень важная корова брендлары астында 90ннан төрле артык продуктлар җитештерә. Шулай ук әйтергә кирәк, Яшел Үзән сөт җитештерү комбинаты бөтен гаилә эчендә продуктлар җитештерә. Менә яңа туган сабыйлардан алып анда 6 ай, 5 ай, 4 ай, 1 яшь, 2 яшь, 5 анда мәктәп укучыларына, үсмерләр өчен, гомумән әти-әниләр, бабайлар өчен, бөтен гаилә өчен менә кирәк булса, сөт продуктлары мөрәҗәгать итегез ЗМК-га. Так, әйдә, танышуны менә, ничек таныштыгыз? Гүлназ матур сөйләйм. Юк, син матур сөйлисең. Мин аны белсәм. Иң беренче танышуымы? Иң беренче танышу концертта инде. Менә син аны кайчан беренче күрдең бит гомумән? Каян белдең син аны барлыгын? Филармониядә бер концерт бар иде. Шунда күреп кенә калдык та, таныштык та. Сәлам, мин Шуңардан соң 1-2 ел күрешмәдек әле. Так, ярар, 2 ел узды. 2 ел узды, мин Минем туган көн 20 яшь. Бу кайсы датада? 2 июня, 2 июнь көнне филармониядә концерт булды безнең. Минеке инде. Так. Анда уже икенче тапкыр. Бушлаймы? Син эшләп йөрдең анда ул концертта? Мин үзем дә аңламыйм. Мин Гүлназга концерт карарга, мин бит карый идем, ничек эшлиләр артистлар, миңа интересно иде. Вот карарга бардым, анда икенче тапкыр уже күрештек. Син? Минме? Сәлам? Юк, син. Сәлам, Шибәркәй. Юк, мин чәчкә бирдем. Чәчкә бирдем дә барып залга утырдым, концерт карадым. Шуннан? Уважительно иттереп. Шуннан. Шуннан, шуңардан соң уже 2 ел күрешмәдек без. Тагын иши. Тагын 2 ел, Алла бирде. Аннары 4 ел булды инде. Башкортстанда радиода мин Гүлназның җырын ишетеп калдым да, язырга булдым Гүлназга. Вот җырың матур дип. Еще голосовой язам әйтәм. Не Элвин Грей шулай яза икән, миңа дип уйлап куйдым еще. Нык тавышлар ошаш иде. Әле бик алай шаштырмаш, мин күнеккәнмендер.
Мен qorali ne голосовой yazıp ета. Ondan оказывается bu ne? Vildan ekan. Ondan kaldım. Men bu bek negine ersizgine yigit bulup çıktı. Qorali sen Menga mana потому что голосовойlar bek yazmıyorlar. Tege negine yazıp qana yazalar. Kim yazmaydı? Umumen aytayım yigitler. Singine tügülün bütün yazmışlar. Narsa sen Qara tek ağaç qaşık kerak zali. To'xta. Anasini yeyishtirsin, yo'q og'ashi bor anda. Yeyishtirsin. Aha. Bizim duxovkada jilib chiqdi. Shundan ayda. Yazdı. Şundan söyleşe başladık. Mana şu yazgandan beri biz bir qo'shanda bir kun bo'lsa da aralashmashib turgan vaqt bo'lmadi. Уже ничего. Qachon olaysa yaram bilan chekun. Yo'q, men seni yaratdim, ashiysan, men seni yaratam, restoranga chaqirib degan. Svidaniya qachon bo'ldi? Svidaniya bizdan qiziq bo'ldi. Men butun o'zimning do'st yigitlarimni olib keldim. O'sha Svidaniyaga. Svidaniya kerak bo'lmadi endi u shunday. Bu chaqirda sen qo'rqding endi degan. Patsani. Indiranda jigit chaqiraman, ayda borg'izali mening bilan. Biz shulayroq ayib. Ol yigitlarni biz olib bordim, o'tirdik. Vildan da kelgan edi onda. Sen 2 kishi yana zakazal, amna 10 kishi keldi. Birgina ham 9 yigit. Vildan anda azrak o'qtirib qoldi. Yo'q, свидание to'g'ri. Biz ko'rish ayda ko'rishik debgina. Chista bo'laymi? Men do'stlar bilan keldim. Po fanu endi. Ha, bu ne bilan keldi? Artur Snovaydi. Shundan O bir neydi? Eli bitinde o ikinci türlere baribir. Biz onun bilan birinchi tapır ko'rishganda shunday neydi? Ne? Reyterlar, neler? Modno endi. Modno tug'ildi. Ayda qashiq. Sen kuxnyada bo'ldi bola bilan. Aylik mening окружениеda unday kishilar bek yo'q, men qiziq emetim qora, bu bek интересный kishi. Интересный personaj kelib chiqdi bizning orqamizga. Villi bit. Villi. И вот şunun bilan shu söyleşe başladık, oralaşa başladık. Şundan zam aldım o söyleşe oralaşa. Свидание. No, bu tabi soruyorsunuz size bir vakti men ayta olmam işe. Qisqasi qachon seni angladim? Gulnaz mening xotim bo'lar atdi. Shu kunda, o'tna shu restoranga kelgan kunda. Shunda o'qma. Oy, bilmayman. Yo'q, shinab. Ishonirgan ekan, yo'qmi? Shu kunda angladim, bu anglab o'tdi degan. Одно. Aha. Ana bitti shu. Uzoq qarashib turdim. Turmushga oshtirga kerak u. Ortidan ko'p jigirdingmi? Uzoq jigirdim. Narsagina bu. No, oxiri xayrli bo'lgan. Endi 3 yildan ortiq deysiz. Hozir endi Dina o'stirasiz. Dina ismli qiz chiqqanda endi 1 yosh to'lib ketgan. Ey Allah. Mana vaqt degan narsa-mi? Unda уже bo'ldi. Pora, наверное. Yara. Yo'q, chiqdi. Oshtirmayli. Aha. Osh bo'lmasında pishiruvlarim sen bek ko'proq sen Yo'q, it bo'yicha men. It. Degan, mening o'ylovim bo'yicha it bilan irod Shitirga tegishadi. Uyda. Hut qo'yda. Itni irod pishirsa, tamroq shiva o'lchikdir, yumshoq. Boshqa farishtalar qanotlarini soladi yanda shunday turib, aha. Agilnas pishiraman mana shunday desek ne yara. Bizga Yo'q, pishirasiz, niye pishirmaydi bo'lasiz? Yumor kulki bilan biz shoy ortamiz bek. Pishira. Nima degan pishira? Oshlar da pishira. Osh, aning Gulnaz pishirgan osh kabi osh men bir qo'y oshagan yo'q. Ko'rdingmi Gulnazning chiqmoqtab turadi. Yo'q, u shu degan. Ali yori bu topshiriqqa kelgansiz, qo'shan shoy maqtar edi. O maqta tugul, fakt. Bilmaydi qolgan bo'lar endi. Yo'q, u shunday pishiradi, men изумительно osh pishiraman, bo'ladi tabii. Dursun aytgan. Maqtanchiq bor kelgan. Ya, berib qizim men ayda. Ona Sivada bil birazdan tanraq. Bu ot bo'ldi, ot endi oshni bilasizmi nechik pishiraman men? Aha. Ne kapsta solam, kishir solam, so'g'on solam, mana shuning bulyonini. Alloy solsang tamli bo'ladi endi u. Ha, bulyonini. Bulyon, Bu hatta to'qmashlar tabularga mumkin malla. To'qmashlar, U kapstani anasini ishasiga qo'yasan. No, oshimiz kapstasida, kishirinda, Yarar. Buni jirchilardan umuman farlı oilelerden deb etigindi. Gülşoy sırrıga yaratalar. 2 taka başı bir qozonga siyama deb. 2 güzel artist bo'lgaч. Men de shunday big originalni so'rovni berayim hali sizga. Sizning oilada mana bu ijodga kelganda jirlar saylov o'lkasida konsertlarni qo'yda qo'yu masalasida duet jirlargami yo'qmi degan masalada kim xalitkish rol o'ynaydi? Esa o'taga solib yashasmi? Sani Vildan aytadi, "Tak, shulay xotin." Yo'q, biz bit uylanishga işte biz bit duetni jirchi bo'lib ketmadik. Shol. O'zimizning har birimizning individualniy tворчество. Sening necha duetingiz bor sizning hozirgi vaqtda? 2. Ikkigina biri. U kerak itiga.
Керек шақта ғана, концертта ғана. Концертның Халық яратқанға ғана айна теге. концерт. Дуа жырдасынlar Концерт деп. шешімі керек. Аха. Теге жырламадылар бұлар. Сол айдамында. А былай Йо, ансы түгел. Мансың, Ансын. Гүлназдың өзінің, Маның қайсыңыздың фанатлары көбірек? Гүлназдықы. Бірақ мені yazып нетелер. Нителер. Yoratmıyorlar. Yoratып өтмейлер мені особо. Сіздің фанларыңыз туры келмей әлі деген Az фанатлары. ғана туры келмей. Сенің форматтағы фанатларың, аның форматындағы фанатлары Вообще Бітіне iki front. Екі түрлі, әйе. соғыштырып қарағаныңыз жоқ ма? Қоялы концерттар қойып үлгердіңіз міне екеуіңіз бірге. Башқұртстан? Башқұртстанда. Әлі бірге концерттар қойдыңыз ма? Аллаға шүкір. Сентябрьден алып Концерттар яқшы өтті. бірге. Міне биылны енді сіз өзіңіздің бар коллектив. Әйе. Бұл күндер коллективте биюшілер. Биюшілер. Биюшілер Ертесіз ме сіз жоқ ма? Жоқ, бізде азырақ қана екіншірек формат. Әрине, сіз. Yok formatı birinde onun. Bütünüsü. Дискотека? Жоқ. Білесіз mi? Әйді сөйлейді. Айда сөйле, міне не формат. Міне бірде, мен сіздің қосында концертіңіз бола ма? Бұла 26-сы. 26 февральда болады концертіміз. Нешептір әлі мен шақыру алмадым ол күнге. Береміз. Болады abi. Siz келсеңіз біз биг шот болыр едік Лейсан апа білен. Әлбәтте, шақырыңыз. Шақырабыз. Мен ғымен әлі міне кішілерінің, өзіміздің коллегаларымыздың концертларына ерге яратам. Яратасыз ма? Бирек те міне әлі ешлерінің, қазір ешлерін шық қоя екен деп. Мені бек қызық. Бек тілеп келербіз, ема Алла берсе. Алла берсе күтіп қалабыз сізні Лейсан апа. 26 февраль, Февраль, Қазан 12. 12-тайы. Іштіңіз ме? Бұл реклама түгіл ге? Бұл бұлайда сөзі ересі шыққан. Так, мәселе қалдық мына сіздің формат. Ненде формат сіздің? Сіздің концертіңіздің форматы. Білесіз бе, концерт бара, әйме? Тоқта, ол әлі башланмады, тоқта. Концерт başlandı. Башлана, пәрде ашыла, бірназ басып тұра. Yok, біздің сөзлеріміз, біздің енді ой тұрышларыбыз, нәрсе ойлағаныбыз, мына şu ГЗК деп аталайын әлі. Әйе, mesela prolog, хаманда менің өзімнің ойларым, şu Әйе. Аны концертта көрелер. Ne, bir şeyler değil mi? Концертта Bildim bundan. Туфлилерін неден тұп қалдырамам екен. Туш. Концертқа келгенде Мен бір концертта екі концерт қараған кебек келіп шыға. Екі разный формат менен чиктер қошалдық біз аны. Презентовать білейін деп білдім. Міне қаз сразу оңашылды. Сен мәселелерге баштанып. Біздің бит А то мен тұрамын дәлесе. Гүлназ бетінде ғұмумен мұңлы кіші. Ана Теге шишме кебек ағала. Тауыштың бары. Тауышынан мұңы. Ансын бір сөзсіз. Исер хотының мақтарды білдім. Мақта. Бұл мақтату факт. Молодец жігіт. Бізге бит әлі үйге қайтырған. Шыннан. Hem iyi benim formatında özümşe. А сен не формат? Ну, бигрәк бітіріп таşladım. Şunda енді яшьләрчә. Яшьләрчә. Яшьләрчә дә түгел инде мин. Мин яшьләрчә форматны моңга тырышам. Бәйләргә. Кертергә бәйләргә. Халыкчан көйләрне Хатныңда ойлап қойды бұлай. Монго деген şey mi? Мұнға деген. қоян моң килеп чыкты соң динде. Бек көңілі қайласыз. Ой, қызықлар. Жігіттер қыздар. Қысқасы, бұла. Ашынан ашсам бұламын. Түгіл ашырға керек аны. Біз қазір сылайбыз да, мұны ішіне салабыз да, ябабыз да. Ұзатабыз. Қарайлы, мұны майлара керек ме? Майлара керек дей ме? Әйе. Гүлназ әлем сен құшабыз ол ішіне. Әйе. Май бар еме? Әйе. Сен майлы тұрса сен занда. Теге бір бар ей оланда. Сәлем аталы. Қанат. Міне, қас қанаты. Во. Аха. Қос қанаты бит опақ бола. Міне, шул енді. О, яшыл. Бұл Қытайда эшләнгән қас қанаты. Қысқасы сіздің концертіңіздің форматы қызықлы, үзенчәлекле, екі концерт, бір концертта. Два ватном. Тұрабыз енді өзіміз шәйі. Болды. Два ватном кебек. Болды, башқа сұраулар жоқ. Қысқасы керек, неше сағат бар концерт? Концерт 2 сағатта 15-20 минут. Мен қолса бұл жетіп. Динамично шундай. Әйе, біздің бүтінде татар эстрадасында, башқұрт эстрадасында 4 сағат 4-5 сағат. Мен қолса ол енді ортығы, жетпей қаларға теште бөлейін. Может, дұрыс Шүкір. ойламаймдар. Шоңа, если дұрыс ойламасам, жазырсыз. Өзің әнешек жайлы шылай ойда. Әйе. Біз енді концертына келгеш, қарағаш анда әйтірбіз. Дұрыс мекен бұл, жоқ мекен деп. Ала берсе. Ерар, бұл да біздің іш бітті дейердік. Меңе Әйде башта біз аны шында қойып.
Аны алып кую авыр булар андан соң. Нәрсә кирәк сиңа? Миңа кошык кирәк. Нигә? Кирәк. Бар икән кошык бар. Син монда сал башта аны. Туктагыз, мен Нәрсә? менә авокадоны кисәм. Тукта, юк, авокадо кирәк бит безгә. Бармай нәрсә дә. Тутырга иченә. Тукта. Син нәрсә эшләмәкче буласың? Без бит була ябабыз бит инде. Әйе. Азрак кына ашам да. Тамам, аш. Yani hiç aşırı Uzun bitirdim uzun bu halde. barmaklары белән кызык нитә ул. Мама да шуны әни дә карап торырга өйрәтә. Эй ки uzun uzun бармаклары белән былай шашлык жарып да ул. Шурәле бармак. Ит. Ni bilen, seni ni bilen indi. Eşek ortak tel taptınız mı? О, Sırrazı. сразу. Сходу. Yani kiyo deyip neşelerim oğlum deyip. Кияу диләр. Ha kiyo deyler. Кияу диләр. Миңа да килен диләр. Ha şu kilin diye. Kızım Алар да түгел. шулай, кызым түгел. Бездә бит инде кызым дип нитергә. Ne indi? Килен диләр. Bu kaydansın bu jigit? Вообще. Күйргәз районунан Башкортстан. Ha? Kıyıkayını? Күйргәз. Kıyırgazı. Kıyırgazı. Kıyırgazı mı neysin öyle? Кыргызы. Башкортлар шундай була та. Anlaşıldı. Hadi işleyin de. Tek zat kullanasın. Ул озак кылана, внимание обращать etmәгез. Yok, temli kirip çıkadır ola, anlayayım. Bizim bir tapşırının tıgı neyi var? Vakıtı Limit var. var, vakıtı var. Şunu sılara Aynen. mataşa iken, neresi, işlerge jинасың bu jigit deyim. Так, olay bik temine bulaşaq indi. Duşa керек, душа. А сенің фирменный ризыңа нәрсе өзіңнің? Менің yok фирменный рецепт. Нишләп юк? Не, бармы? Шашлык инде амсаң машыға яра. Шашлык Шашлык аны яратып пішірейін де аны. Шашлык ул бит. Дагы Юк, нәрсе любой мәсәлән? пешермей. Монтый, самса. Фирменный. Юк шикелле нәрсә бар, шуны пешерәм да. А синеке гел назалайсың? Тауық пешерә, кстати, аның стихиясы бу. Минем овощной рагу инде була. Сез дә сорыйсыз. Менә бу ризык деген менә. Ну, менә шул. Хәзер булай эшлибез. Әйдә, салабыз. Берсен генә күрсәтик әле, берсен генә. Икесе дә сал, әйдә, сал, әйдә, шунда икесе дә. Сал. Бигрәк кипиш. Yok, gitmiş de götürüyor. Минем денеке бек. Тәмен белеп елеп Вакыт бар, менә. Без хәзер менә булай иттирәбез, җәмәгать карагыз менә. Якын чашлар буламы? Шулайрак дип планировали инде. Менә шулай итеп салабыз да, ябабыз бит занаймы? Әй, әзәк тутырган. Бәй тутыргач инде. Һәм озатабыз духовкага. Җәмәгать, без бу эшне эшләгәндә, сез хәзер реклама карагыз, яме? Dostlar, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә бездә. Бездә беләсезме, теге камераны сүндергәч, иң кызыгы башлана монда. Клип шаярышып, бик матур эшлиләр менә бу парочка. Шулай миңа Шамсетдинов гаиләсе бит. Шамсуддинов Асаева. Паспортта. Шулай ук. Кара, син аны әйме? Не, мәшәкате күп бит аны. И молодец. Каян таптың шундай әйбәтне, шундай әйбәт балалар менә. Шундай Шуны. Безгә дә шундай кияүләр насыйп булсын. Ишисең син? Син нигә авокадоны шулай кисәсең? Менә ахарифе дә калмады авокадоны. Ул зор эшли бит. Беренче тапкыр гомеремдә күрәм шулай итеп авокадоны кискәннәр. Аны бит менә яралар да икегә башта, икегә алалар аннан соң. Мин гомеремдә менә беренче тапкыр тотам бу әйберне. Аның нинә чыга ул, алып була, алып була, алып бара. Кәен чыгардым. Ай, кызык. Бу берсендә алсам буладыр, ярар. Менә бу берсен карап күрәсеңме? Все алам. Менә. Аны бик ашамыйлар. Узор эшлибез без, узор. Mesela bik aşamıyorlar bana bu versin bana. İlet yemin, Ali babalar bitler Allah. Ey. Таңсылыга ничә яшьсез? 17. Ну benim kızına biraz alır desin. Biraz гына. Biraz гына дип. Sen ниченче yılı? 98. Мен 96. Aha. Sen olarak eken Ali, yara. Şunu aytım. Şuna bik tonu şimdi. Ailede kim baş, kim mayın? Vildan boş. Молодец, молодец. Конкретный Гөлназ да баш. Ага. Ике баш бездә. İki teke başa, yara. Biz bu turda yine sileştik. Karayla. Sibit aşırılarda yazasın değil misin uzun? Сүзләр язам әй. Aş süzlerin. Мен припевын үзем язам. Сүзләрен. Ha, anlasın. Аннан соң җибәрәм. Припевларын үзем язарга тырышам. Aha. Ya Gülnaz'ga yazgan var mı Racer? Бар, Гөлназга да язган Mesela бар. indi senin sanılı jürüm. Yanında bulsun. Дуслар, Yanında bulsun. Иң моңлы җырларымның берсе İlk шушы. moңlu. Шул җыр. Sen moңlu jürlerden kirip barasın indi ha. Anın stiline, o senin stiline biraz. Ул стилгә бит керергә. Бары бер үз стилдә калырга тиеш. Кирәк. Yarar. Ne aranжировкаларына kim эшли? төрле җирдә. Үзең? Без эшлибез демолар. Җибәрәбез еракка. Эшләтеп бетерергә. Әле дымкаларда, еракка куядыр. Дальний Восток? Дальний Ерак Восток. көнчыгыш. Әй, бөтен Россия буйлап. Россия буйлап. Барман диләр.
Бар. Битлар язучылар эме? Әй. Красивыйлап, икенче илләргә дә җибәрәм. Булай теге үзегезнең статистика карап барасызмы? Стримнар, берләр белән. Күптән караган юк. Эшлисезме әле стрим? Билдан күбрәк эшләр. Монетизация дигән әйбер сезнең кушылган бөтен нәрсәдә. Хәзер санкциялар белән монетизациялар. Ну, бар бит үзебезнең Рәсәй теге сайтлар эшли торган. Алай сандай ни карап бармыйсыз. Сезгә күбрәк теге крем сезнең концертлардан инде күбрәк чыгышлардан шулай дип уйлыйсыз. Әйе. Монетизация берләр түгел аны. Ул хәтле әһәмият бирмибез аңа. Күбесенчә концертлар белән. Ну, җар. Димәк, бер елга сезнең планда ничә концерт куярга инде, ничә кылы куелды яңа да хәтле. Санап барасызмы статистика? Әле без яңа башладык бит әле санаганда юк бердә. Кашан тукта, безнең ай буе булды октябрьдә, ноябрьдә әйбәт кенә булды, декабрьдә. Анда күп булмый инде. 10 концерт. Январь безнең бош, һәм февраль 9-ннан алып, менә бөтен февраль. Татарстанга киләсез. Менә Татарстанның районнарында инде, авылларында, районнарында шулай бит. Районнарында. Менә димәк, ике атнадан инде сез Татарстан буйлап әле беренче тапкыр. Беренче тапкыр. Син үзеңдә килгәнең юк Татарстан районына. Аха. Мин Уңышлар. Шалада булган бар һәм Казанда. Ралай сагышлар. Балагыз ул вакытта кемне карап? Минемдә не беләм? Нәнәй килә. Ага. Минем. Синең нәнәй. Синең. Yok, kimlerden neydi bilmeyi anlatmamız. Evi neney. Enileri iney. Юк. Esey. Әсәй булды. Esey. Neney hem esey. Шулай яшәп ятабыз. Ya dostlar biz hazır mında bütün нәрсе hazır. Күрәсезме? Бик матур ясап куйдылар. Мен Монда безнең тавык урынына калды. Тавык урыны бер тавык, ике тавык. Яисә берсенә куярга була. Шулай бит? Миңа калса бу мондарык торгы. Эшләрбез, анысы мөһим түгел. Иң мөһиме безнең тавыклы пешеп чыгу. Аңарча әйдәгез әле без сезгә хәзер бер рубрика әзерләп куйдык. Шул рубрикага хәтле. Җиләк апа кычытканы бу киңәшләрен дә тыңлап узыйк. Сәлем дускайларым! Эй, көндә сәбәп, көндә бәйрәм. Искеше яңа еллар белән сезне җанкайларым. Барыбыз да бәхетле булыйк, исән сау булыйк. Әйдә ярар, бәйрәм итү-итмәү сезнең эш, ә мин Җиләк апагызның эше сезгә файдалы киңәшләр бирү. Озак кына еллардан соң организм ял итсен өчен, иммунитет ныгысын өчен 1-2 витаминный салат әзерләдем сезгә. Беренчесе кызыл салат булыр. Кызыл кәбестәне нечкә итеп, озынча итеп турыйсыз да, кул белән уып йомшартасыз. Өстенә озынча итеп ярты кызыл татлы борыш һәм 1 кызыл алма һәм 150 грамм кызыл суган турыйсыз. Буларның өстенә бераз гына грейпфрут согы сыгып, шәй калагы белән бал өстәп, бераз гына 5% алма уксусы һәм туз өстәп булгатасыз. Салат әзер җанкайларым. Икенчесе шулай ук бик файдалы салат. Аның өчен кишерне эре угыштан чыгарабыз. Өстенә чистартылган 3-4 өлешкә туралган апельсин кисәкләрен һәм 50 грамм кыздырып алган кешью чикләвеген дә өстибез. Буларның барысында 20 грамм зәйтүн мае, 20 грамм соя соусы белән булгатабыз. Тәмле, файдалы салат әзер. Ярар дускайларым, бәпкәйләрем. Салкын тидермәгез, сәламәт булыгыз дип мин Җиләк апагыз сезнең белән бүген сау булышам. Пока-пока. Җиләк апага зур рәхмәтләребезне әйтәбез дә тапшырыбызны дәвам итәбез. Уен шундыйрак. Хәзер без чиратлашып ниндер әйбер әйтәбез. Гомеремдә нәрсәдер эшләмәгән әйберне. Мәсәлән, башлыйм, әйтәм дә, әгәр рәсемдә эшләгәнегез юк икән, сез ул әйберне алмыйсыз, фишканы, менә бу фишкаларны. Әгәр дә эшләгәнегез булса, аласыз. Кем күбрәк шул фишкаларны җыя, димәк, шул җиңүче. Чиратлашып, яме? Аңлашылдымы? Аңлаттым бит инде, менә якынча. Мәсәлән, булай. Мин беренче башлыйм. Минем парашюттан сикергәнем юк. Минекедә Минекедә юк. Булды. Тимибез. Тимибез. Син әйтәсең, эшләгәнең юк. һәм мин әйтәм. Әйе, син әйтәсең. Менә минем шуны эшләгәнем юк дип. Минем бер кашанда катокта пируэт эшләгәнем юк. Пируэт ничек әле ул? Пируэт. Сикереп. Минекедә юк. Ну, катокка барган бар, ну, пируэт ясаган. Синекедә юк, әйдә киттек. Мин әйтәм. Син. Мин бер вакытта да шушка ите ашаган юк. Олдый. Каян беләсең? Юк, минем бар.
Ну, ничек Хасимler şunu diye Yok, biz yani hazır siz soru aşağıdan yok deyip var. Yok. Yaşlık şakta bilmiş aşağının var. Hazır bilemeden haram ekanin. Şiş kayıtı haram, lakin aşağın var. Ol. Вот sen dungas. Aşağın yok mu içinde? Yok. Oldu. Bir tapkırda. Yok ende niye oldu? Oldu. Niye yok mu nerede yok Oldu. dedi. Ve подстава, qarala. Oldu ama. Oy. Ну, yaşlıkta var endi. Neçe dedim? Sin tipi yok. Aldap. Yok. Vil. Yok. Vil. Glaza. Ne yok dedi. Glaza. Gülnaz. Vil. Gülnaz. Güllerin yaldırıyor. Durduralım şu an birden. Oldu. Tak aldınız mı? Şu Ol. значит siz jingelesiz ka. To'xta. Ay to'xta olgan kishi jinga bit. Algan kishi jinga shu, mana, bo'ldi, brat. Rahmat. Ha, ol netmiymi ne? Yo'q, olmay. Yara. Ha, balkim Şolay yara qarabız nechik. Да, посмотрим. Если что, jingelesiz. Yo'q, kim balkim ko'proq jiyor shu jingili. Yarar, olaysa bo'ladi aytamiz, deymi? Hazırsiz. Menim bir topqirda o'z umrimda vertolyot toshqanim yo'q. Qarali. Hozir bitilishim bo'pti, shunda vertolyot tashilar. Bizni taqdim etganlar, vertolyot toshqanim yo'q. Bu тоже yok. Min даже. Ne? Ne, Tek mine. sabancı var, vertolyotlar bilan. Yo'q, Yo'q, Maşallah. olmaymiz. Almayız. Ha, Olmag'ach. Sen. Min, Sen min. aytasan. Sen. Menim bir topqirda. O'ylaganim sizdan bor. Yo'q, какой biz bitindi. Просто olib Menim Sening bir topqirda bir topqirda magazindan ayber o'g'irlaganim yo'q. to'xta, men esga tushirib. Balkim yoshligim, jilarligim bilan yo'q. Yo'q, men nechapdir boshlig'im Niye aytdim. qayberda mелкий birlar qistirib chiqasan endi? Yo'q, shu qistirgani yo'q. Yo'q. Bo'la endi. Nechadir o'rlashgan bor mening qo'yadir tega. Niye ol o'zing? Kolxoz ombaridan, bosudan, No. baranga qistirgan. Ну, magazindan tugul. Yo'q, men Bardir endi magazindan. bo'la tabii. Любой kishida bo'ladi. Yo'q. Yo'q. Al. Çünkü bu dumrası bilen buldu ki. Yok, buldu. Qarab, qarab bilan yashaysan ekan. Да, я вообще Bor. уже. Men uni Bor. yuragini urladim. Ayda, buldimi? Bor, законно. Sen aytasan hozir. Men bitadi. Mening bir qo'shanda Senin bir qo'y. Hadi aytmayman, krokodil iti oshlagan yo'q deb anday birlar kerak bo'ldi. mening bir qo'shanda amerikanskiy futbol o'ynagan yo'q. Nechega yo'q? Regbi. Yo'q, endi o'ynagan yo'q. Sening? Yo'q. Yo'q, hozir ketadik. Mana men aytgan usulni siz qo'llanmaysiz, yami? Mening bir qachonda sizning uyda bo'lgan yo'q. Niye bizning bor bit. Bor shu. Anag'asa. Ладно, Хамид. To'ki yarama, men bir qachonda Yo'q, sizni konsertda bo'lgan yo'q degan kerak emas, Ay. bo'ldi. Mana uni qo'llanmaysiz, bo'ldi, Endi всё. всё. Bu mening fishka. Bola bitta. Mening bir topqirda Tulayim konsertni fonogrammaga berganim yo'q. Yo'q. Menda yo'q. Bildan. Narsa. Bildan. Niye? Jik целый konsertda fonogrammaga berib. Ey, anda balki bu bir ikki jurma jurlagandir. No. Всё. Tak. Men bitadi. Ayda, mana sen itom birini aytib chiqabizlar. Жетті. Uzoqqa İyi, tushib. qararmiz kim jinggan, kim jingilgan. Mening bir topqirda menga bir yo'q, mening ishlarga 3 sekund. Mening bir topqirda mening bir topqirda Tatar radiosuna qo'noqqa kelgan yo'q. Mening bor. Men o'ylaganim, kutganim üstüge DJ bo'lib siylagan qaraganim yo'q deb. Shulay bit. Tak. Жалость комитет. Shu? Tak, hozir tom birini aytib chiqabizmi? Ey, Hozir Tamam, bir sizdan shu. Endi ikkov. Injiga ikkovgina endi. Ikkovgina bit endi. Nechuk ani gap ko'p bo'lar Endi deyishim. da ikkov endi. Aminda show. Hozir, ha. Сейчас Sizda закругляемся, ребят. To'rtov bo'ladi, senda shu bo'ladi hozir men. O'ylab chiqaram-da tezgina. Tak. Mening bir topqirda demo versiya aranjirovkamni ajrini yasab qaraganim yo'q. Kompyuterda yasab bilmayman. Iganasi kerak shunday. Direkt zo'r endi brat. Yasaganim yo'q.
Benim bir tapqırda özümün iyi bilen turganım yok. Aytdim bit şol. Yok mu? Әтияне. Әтияне, Мечтается. Считается. Nega? Bizniki. Bizniki to'g'ri bitami? Sen ayda. Мгм. Ayda tam birini aytdim, Давай, men вот qarshi так endi вот. buni men alam da. Ah, Misal bilan narsa aytirga. Men bilem. Menim Mening bir tapqirda. Eşk özet iyi bu. Yo. menim bir tapqırda Leysan Gimayevaga men seni yaratam deb aytganim bo'lmadi. A может aytganda. Yokum bile. Ey. Sen Yo. Просто не, o'zini aytdi, qo'yadir anda. Вот именно. Fotosuna qarab. Ешегім шишмелерін, то говорил, что обожает эту песню. Yo'q, Ha? Leysan Gimayevaning mana yuzini qarab, mana shulay seni yaratgan deb aytgan yo'q. Sen to'g'ri. Menda aytgani yo'q. Barisi meniki. Chunki ko'p topqir aytgan bor. Ну что, jengdik. Siz jingdingiz nima bo'ladi? Mana eratkash bo'laman. Ko'kmara bizniki. Yo'q. Ko'kmaradiki. Ko'kmarani olamiz. Ko'kmara shuni ayirib turishi kerak. Tegizimiz dils pishgan bo'lsa. Шулай достар, безнең тәмле көрәшебез ахырына якынлаштык. Һәм инде әлеге табышуның катнашучылары Гөлназ Асаева һәм дә Вилли бүген җиңәрме, юкмы? Күкмара табасын утарлармы, юкмы? Хәзер белербез, җәмәгать. Бик тиздән. Туктагыз, әйдәгез булай. Әйдәгез, башта мин әйтим әле. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Күкмара металл савыт заводы. Күкмара Сәүдә маркасы менә карагыз, анда фирменный логотип бар һәрбер табасында. Һәрбер кастрюльнең астында. Хәтта әнә без пешердек бит әтеге табалары шакмаклыймы? Анда да бар ул. Бөтен җирдә язган Күкмара дип. Менә бу оригинал димәк. Үзебездә Россиядә җитештерелә. Заманча шәп савыт сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Бараларның үзләренең фирменный кибетләре. Гомумән күп җирдә сатылалар. Һәм фирменный кибетләре, мәсәлән, Күкмарада бар. Бар Казанда 4 адресы буенча, Павлюхин урамы 114. Шулай ук Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең 1нче катында. Керәсендә менә сулга китәсең. Аннан соң инде Мусин урамы 23Б бу кварталда. Шулай ук бар Авиатөзелеш районында Ленинградский урамы 27. Анда һәр төрле табалар, төрле диаметрда кыймак пешерәсеңме, бәлеш пешерәсеңме, казан асасыңмы, нәрсә пешерәсең килә менә. Күрсәң, ипи салсаң да формочка бөтен нәрсә бар. Печенье бар, кекса. Любой нәрсә дип әйтегез. Җан теләгән савыт саба анда яме, хатыныңа алып кайтырсың. Чөнки җиңүең икеле брат бүген. Безнең Күкмара зур рәхмәт. Шулай инде менә сезгә әлеге тәмле, мин куып карадым инде, тәмле ризыкны пешерергә ярдәм итте бит әле бүген ЗМК. Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинатының плавленый сырлары, аларның сөтләре, каймаклары дисең, аларда теге яңа линиялар, новинкалар гел чыгып тора. Алар молодцы. Гомумән теге менә мондый багалардан алып, иң өлкән шәрәхәтле һәр төрле продукция аларда. Дәк. Шиткәргә алып торам. Һәр күрсәтәм мен сезгә нәрсә килеп чыгара тиеш. Дусларым, үзем дә шаккаттым менә, ләкин бер кайфыгызны төшермәгез инде бу. Ужас түгел. Салат булган бу. Бу бик җайлы бер буласы булган икән. Кара, беләсең монда. Бит нәрсә тураганнар, авокадо тураганнар, майонез, менә тавыкны кыздырганнар. Пешергәннәрме кыздырган, монда кыздырганнар бугай. Мен калса тегә мондый вак кисәкләргә турап, кыздырып алганнар да барысында шул плавленый белән бутаганнар, майонез урынына шуны кулланганнар. Аңладыңмы? Салат, нинди салат? Менә ума шундый салат дип атала. Исеме шундый салат. Ләкин Ләкин карагыз, сезнеке матур чыккан. Бик матур чыккан. Бу оригинал ризык. Минем уйлавымча, менә теге ниләре дә, подачалары да. Барыбер сез җиңүче түгел, конечно. Әйме? Җиңүче түгел. Батам. Без сезгә нәрсә дип әйтәбез? Без сезгә рәхмәт әйтәбез килгәнегез өчен. Мин икенчедән ризалык белдерәм концертыгызга килергә. Син табатканың бар инде бездә. Бар. Менә мин сиңа адресларын юкагын әйтмәдем. Апайым. 100 тапкыр. Туган көне 2 июньдә дисең, алданрак ал, яме? Бер 5 ай алдан алып, 8 мартны көтмә. 23 февральгә аңа бүләк яса. Барыгыз да бер-берегезне сөендереп, шундый ризыклар алыгыз. Адреслар ризыклар түгел. Ризык пешерер өчен табалар, кастрюльләр. Сөйләштекме? Сөйләштек. Хәзер дегустация ясыйбыз, яме? Әйдәгез. Борчылмагыз инде, яме? Борчылдым әле. Вилданды. Кайгырма инде, брат. Булат абый, әле бит әле, не поздно. Менә хәзер кискәләп салат эшләп була. Уже всё. Уже всё. Тукта, ашыкмас. Там мин куып карыйм әле. Башта слушадым.
Mükemmel olgan bir молодец. Не, biz şu birge pişirdik bit. Молодец. Эмне Ha. Sen kim değilsin? İri. Yok, Anisine. Kaynam. Ha? Kaynım. Kaynam. Kaynım. Kaynım. Kaynım benim bilen kırılanalısın degen. Kaynam bile o, men arga pişirip boşatkan bak. Молодец. Pişiray. Yaxşı olgan bu. Tamam, молодец. Malatsıyız. Bu iki kişi bolgan. Молодцы mesine. Bu Ризык пішірігіз білен шын көңілін ақыттайым. Жаңа рецепт үйрендігіз, аның қарауы бик жойлы, бик жеңіл болды. Міне, шынап та бик жойлы. Шол, да туриста болмады. Қыздырып салдың да бик тоқлықлы. Қамында айырым бір гарнир пішіруге болады. Мәселен, дүге, сенде бәрәңге, ярып пішірсең де болады. Ярып пішірсең де, шында азатсаң да болады. Месіге нәрсетлеп қалам. Қойлағыз, шейіне бітірін деді. Мен күтем. Болды. Oldu mu? Hayır, oylağınız nıqlı bulsun. Bu icad sizin oylağınızı nıqıtsın, kızığız suyundirsin. Elbette oylağınız artsın, işeysin. Hem de özünüzün xiyalınız var desek, öz yigirtiniz bilen yaşarga deyip, mene şol xiyalınızga жетip, көңіл тынычлыгында bir 50-60 yıldan motor бәхетле картлык көтсün sizde. Шундай теләкләр. Hayır, 50-60. Аңарчы, достар, концертлары була Татарстанда, міне. Татарстан'a Kukmara'ga barasın mı? Bara. Mene Kukmara'ga barasız bir tele. Hoy hele Kukmaralar. Ben bardık arayanlar qarab barıgız. Salarının önce sosyal çetelerde afişleri vardır. Şurada önce Qazında konsertları. Görse biz kelirge deyip planlaştırdık değil mi? Uğuşlar sizge. Bik motor gayla, men sizni tege şitten kuzatib turam. Bik motor gayla, şunday motor gayla bo'lib, ko'zlar tiymasin, motor yashag'iz, değil mi? Rahmat Po'lat. Bek zo'r rahmat sizga. Tilaklaringiz bo'lsa, aydag'iz televizion tomoshachilarga. Qizimiz Dina. Әйе, кызыбыз Дине, әни, әтиләр, нәнәем, сәлам сиңа, бик яратып карыйсың тапшыруны. Вилданның әти әниләренә күп сәлам җиткереп, бөтенебезгә дә күңел тынычлыгы теләп, TMTV каналы белән бергә булуыгызны телибез. Без Вилдан һәм Гөлназ. Amin. Һәм Булат абый. Sizni konsertga alib borishsa kerak түгел ekan. Сөз остасы бит. Әйе. Нәфис сөз остасы. Nefis söz ustası. Ярар достар, шуның белән безнең бүгенге тапшырыбыз ахырына якынлашты. Ахырына кадәр караганыгызга зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз.